paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay, inaldaw mo't lakit din nga daw umay dito balay. Talaga akas ti kapitan. Umay dakpasyaran. Adda umay agreklamo, kasjay. Adamat umay mangawis kanyak, iti naduma-duma apasken. Iba na kasi ang masipag at sikat. Naglastogan inteng. Kas ka lang amin agdadamo kanyak mutba ng dungo. Basta di mo liplipatan. Kapitan ang asawa mo. Pagulidan na daytoy. Jak amukan ka. Huston, tamareng-rengak. Pagulidan na anak mo't at talaga. Amin ang managdaktakas ka tiliwag. Walang makakalusot. Ura sino pa'y dagita apilataw. Basta nakabasol itilintag ti tao. Maikalabuso iti kalabos kun karsel. Agdal na ka man inteng. Ay na. Dahil tala agar arapa ti amom. Aramid ti pakakitaan. Saan apuro arapa. Jesus, ipakitak daw ti kinasiglat kaw dungaw. Inton pumuraw jaywak. Mano ti utangam liwliwa. Sangari bulaeng, nana. Adto iti 1,000 a pesos. Ang masapul a pasurutak iti tuwalya ken underwears. Nagsayahat kayo, nana? Tada pasurot na atwalya kan underwear? Talaga akasta, liwliwa. Umuna abayadam ti 1K. Sumarsaro nun ton ti tuwalya ken underwears. Anya? Ape anas daaw ka? Kunak no libre ti pasurot na. Jakmat ka sa pulan dagita, nana. Kwarta laeng ti masapul ko. Amaom liwliwa, napatag ti tuwalya, tagkaradigos tayon ita panawon ti kubay. Rumwar kalabas, di gusto manan. Siyempre, kasapulam ti tuwalya. Numapan ka agibilag iti lupot anapig sa ti darang tinay, kasapulam ti tuwalya pagdalong daw. Nukala at anagtudaw kat agakas ka, agaramat ka iti tuwalya, tapno saan amabasa ti ulong. Numapan ka iti beach. Agtualya ka, iso ang nakapak patag ti tuwalya. Kasta mo ti underwears. Saan nakanarwam nga agtualya, nana? Anya ngay nga ron ti pagpunpunas mo, numalpas ka nga agdigaws. Di agwagwagak akas lasong. Agsalak iti shake, shake, shake. Kasjay. Shake, shake, shake. Ay, oo na yan. Iso adyak alaang dagita, tadyak masapol, nana. No kaya tiyo, mangted kayo iti make-up. Kas iti lapis ti mata, kan kiday. Kan lipstick pay. Ala, taiso nga ron titod ka. Angam, agpirma ta iti sangon ni Kapitan, tapno legal. Anya? Pwede kay makapagtinalag ayato yan. Ay, no siya, kapitan. Pagtalkak ni Nana Tuyang. Awan mo't utang ko kun ka. Anya kumangay ti talkam kanya. Ang mga nubugos dagiti items, wano produktom, Nana. Ay sublim amin ang itisangwanan ni Kapitan dagita inalam. Agraman ti kwarta. Ha? Ni Nana Tuyang mat. Di la maangaw mo to. Saan nga inaangaw da ito abanag si Kaliwliwa? Kano kang agbayan? Ti pinirma akit. Dua Sabado ang nagsarunaw. Kapitan, no saan nga agbayad ni Liwliwa? Idarum ko, Kalala na pala itilakaw. Ngam kasla kayat mo nga idaram. Apay,
I-advance mo ti darom mo. Ha? Nalabos mo't ti kinasigurista ni Marituyang. Nalakamot ay ti madinggoy ako nada. Kadagiti saan nga amamua. Tirigat na kat kaaruba tayo lang, met. Kabaranggayan tayo. Lakas na talaga dungo. So, adi mo pakarikutan pa data. Ay, jakla kayat no siyak. Uray man kat isublik amin alako na no siyak. Ano si ka? Saan man nga ron asi ka niliw-liwa? Ay, hindi. Ay na, agagatil tidako ulap ko ah. Ang mga no, ada sumampit ako artam dungaw. Iso nga agagatal tidako ulap mo. Saan na pudno dayta? Agagatil tidako ulap ko. Takayat nati tumayab di ta pispis mo. Naa! Nay, adda kayo mat na natuyang. Wan, ta Sabado ita. Apay ay ano Sabado? Na, katno ita Sabado nga agbayad ka iti umuna atinag. Ti may kadwa atinag mo kat inton may kadwa a Sabado. Ayun. Nalipatak matan. Nana, mabalin nga inton bigatan. Awan nga nilakay ko. Rabi into payla sumangpag. Anya nga oras nga umayak inton bigat. Oray alas 6 iti agsapa, nana. Saan nga alas 8? Ang mga no nakaturog kayo pa iti alas 6. Ay, nakaturog kami pa'y ngagpayso, nana. Alas 10 nga agririing kami. Anya, mala, alas 12 lang nga rudin nga umayak, tapno sigurado. Ay pangal daw day jayon, nana. Di husto, tamaki pangaldawak tumit time. Anya? Nay, nagkapuan niya una na to yan. Di tayan daliw-liw ah. Kahit nasingiryo ka day. Kasano nga amam, anapanak nagsingair. Kat no nagkapuak itay ijay balayda. Ngam nauna anak tay Bombay. Isungawan na singir ka. Ay naglukon. Kuna na nga awan nila kay na. Iso nga ipabigat kun ti mapan agsingair. Bareng ano saan kayo ama ibong. Nakadagas ka ba, maray? Ay, masurunak, kapitan. Anyat basul kukun ka? Saan asi ka ti kasurun kaw? Dagiti jak masingir. Kunak no nakaadukan. Itlog, kapitan. Ay, ada pa'y lakom nga itlog. Di kayat ko asawan. Zero na ibungak. Ay, saan ang nagbalin? Naalisan ka, di kayat mo asawan? Bakbakatan ako, nagsikoga kidain. Sa may sa awan ni Badaw, nagsikoga kidain. Tilan tumot ibagbagam. Itlog, kas kada ibong. Apay, kapitan, gaputakit kita madakkel ti tiyan kas kada buyong ka at apam amasikoga. Uwan anya. Simo. Sumunga din ni Nana Toyang. O sige. Camera. Action. Pumanaw ka! Anak ti Jablo ka! Dahi ti pancing bag. Dahi ti aramateng. Wen. Pumanaw kan kunat! Pumanaw kan! Di ka nagsubsublay! Wanya ngay. Dahi chay, nakitak. Nagtarayan, Ha? Napanon? Pimanaw nga agpaisong. Wanya, nakasingir kayaw. Ay na, kasano ang makasingirak? Kat agap apadamot idinapana? Kasta ka day. Un, apay nga ta. Awan siguro ti kwartada Dayta nga ta, ti pagapapaan da. Wano saan? Ada siguro chicks ni Simaw, tanataraki may. Ang mga nuniliw-liw at adakats na. Tapapapanawan mo ni Simaw. Ha? Kinabil na pa'y Aya? Pinagbalin na pancing bag. Yay. May kadwa Sabado ito to yan. Nakasingir ka mo gata. Dayta nga ron ti pagluksaw, kapitan. Ha? Iso nga idarum ko ida. Agkaraapa da numapanak agsingir. Iso nga awan ti masingsingir kaw. Idarum mo, tagap apa da? Wine, kapitan. Isuda ati agdin na raw. No anya ti pagapapaan da, kasjaya.
Anya nga iti bibiyang mo iti ririda, Mari. Jak nga rod makasinger no kasjay, no agkarapada ka na ayawn. Apay? Apa enda ka kadin mapan ka agsingir? Saan, kapitan? Isuda ti aga patunggal mapanak agsinger. Na, apay ngay. Sika ti agsingir ngam isuda mo ti agapa? Wen, kapitan! Idarom mo niliw-liwa, ta saan nga agbayad? Saan kat adya pa nagririda, ti pangidarumam ken kuwada? Matikawakan ka, kapitan! Matikawak! Na, matikaw ka no? Kat no siyak tinalawag ang matikaw. Apay nga imay manan ni Marituyang. Ay, nagdarom ka no Ah? Sino ti idarum na? Dagiti agasawa, asimukan liw-liwa. Gapo tadi agbayad, kasta ka day. Saan? Day, anya ngay nga rod. Kan, sino nga iti idarum na? Dagiti nga ron agasawa. Day tangarod, ti damdamagak. Ang mamjak amaw. Saan sa nga dya utang na, ti pangidaruman na kadakwada? Anya nga rod. Gapo iti masansa na panagapada. Na, anya nga ti bibiyang ni Marituyang iti personal akabibiyag da. Diya impautang na ti pakibiyangan na. Saan kat ati personal abiyag da? Saan nga ron ka no ang makasingir? Iso nga idarum na. Saan? Anya nga rod ti pangidaruman ni Marituyang ken niliw-liwa. Diyay utang na, wano diyay ririda nga agasawa. Jak amo kan kwa na. Na, awan mo't gayam tinaw-awatam intay. Nay, inaldaw mo't ngagmart-mart sa ka iti kalsada, Marituyang. Kasanaw kat inaldaw nakapag subli-sublin niliw-liwa nga agsingir. Anya? Jak mutlat ta makasingir. Tatunggal mapanak agsingir. Agap-apad nga agasawa. Anyat pagap-apaan da aya. Jak amu Anya aya ti ibalbalikas da no kas nga agapada. Babae raw, kun kuna ka diniliw-liwa. Wano lalaki raw, kun kuna ni simaw. Saan? Kastoy ti balbalikas da. Pumanaw kan! Di ka nagsub-sublay! Ay. Papanawan da ka nga rod, ano kasta? Ay, jak agpadpadlaw ka na gitidwa. Ituloy ko latat kag tuktok. Asino dayta? Jak latat takaray. At tuktok kag lata. Umayan. Ha? Aw, apay akas kala nakakita iti alalya. Kat sikapay tinangibaga nga agsubli akit ha. Pumanaw kan! Nalukatanan ti ridaw! Sikat ti pumanaw! Ah. Tanugan kang tupay dita! Ay, mabalinti makijoin iti drama yaw. Ha? Ha? Yan tangay diyo kaya tiyagbayad. Ah? Umay ka! Umay ka! Kaya sinag kakinisi mo. Ay! Ay, anday ko! Ita! Pag timugan kayo adwa. Ay, anday ko! Ay, anday ko! Ay, napasok yung ulo! Aray, atun na ka nga! Ay, naimbagta na iran na nga grun-run ka. Anay ko. Anya ter aramidim ka dagiti dua to ya. Anay ko, naulawak. Ikat iday ti pagnakmanda. Ha? Amang lokloko da, kapitan. Naulawak. Tunggal singirat ida. Naulawa. Dramaan da. Agin aapada. Epok-pok ka dati. Pumanaw ka! Di ka nagsub-sublay! Naulawak. Ah! Siyak mat gayam ti pangibagbagaan da iti kasjay. Ha? Anay ko! Manan. Saan akas tatiag singir to yan? Naulawak. Idaro mo ida atasong batad da. Ngaro na! Ay, da kayo mat adwa. Naulawak. No awan ti pagbayad yaw. Sorsorwan nyo ti makasarita. Naulawak. Saan kat akas ta asorsorwan nyo ti agdrama? Just kayo. Naulawak. Ay! Husto ni Kapitan Kabaranggayan. Sursurwan ti makisarita iti nasayaat iti nakautangan. No, awan pa'y ti pagbayad. Tati utang, rumbang abayadan.
Kat si kamot na natuyang, di ka kumabil, no di ka makasingir. No kasapulan nga ikamang mo iti barangay officials, aramigan. Ala, sige. Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.